karbilo charlie song hin pen nang litum media tum nil tum nang cho pha teng pen na do porting pen ke bang por nil tum hin pen pranchil nang tum phan suri suri ka choro paje silalo pini nil tum karbilo charlie song hin pen jasemet pet phirang ke amai ke phana ko ke la hello je patumi he jong haroghat 18 nong haroghat LSC long MLA akhai dorsing rong hang alangli hin pen phirang ke pha long lam the pak lang kon je nil tum phan naki pupon lage je nil tum KSA amethang jungjung si KSA che krong bor idet bu alam se alangli pak lang lo lam cho takali alangli lam kang li tensi nitum phan naki pu busi ala nitum president phan akoi pipon lo lam cho takali si alangli hibang putu bangke lagi chebhonging tungo ma busi nangi pu chebhonging tungo lo pulo tangte arni mate atarek thik de nang busi alangli hin pen tumi nang pupon lo jasamet pet la so pu thang nil tum mahin pen pini bangke ke hai MLA dorsing rong hang phan lamboy pipon pu si la lo je kedam tang Assam Assembly budget session along longle putha khalada Assam CM mate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen paklang lo je Karbi Anglong along le halada dudukuluni long hai hui long pot eviction claim pro halada long komane minority khai det ta thek pujalang hin pulo je laki halada ke Karbi Anglong along le ahem pu ke Karbi Anglong Thomas Council lo busi pulo hala so part bang nil tum da choro dun lo sinangli tum same ada media long nitum president kaning je same hala so part bang alang li tame choro dun lo puoi fit pu same hala so itum along lam ningje bo mahutsi je non Karbi Anglong lam aputhang ningje bom hosi PGR VGR along le along ke do tum phanta pata pipon po busi alang li bange ningje lo tang de hala so chi nil tum president ki pudun cho je la bang so lam bange lamboy nang pita ba clarification chining tung du busi karju cho je hal da bangpli MLA ta amek tong jang nun lon ma anotong thon o ingthong dun o ma busi ki ningje chot ka prek thang na bu pe da unparliamentary word pula da thang na ningje pon pe sitame alang li tumi MLA bang ka ningje ke nil tum president phan bange ka prek kalili kalang lang lam sina arbok lo tang del tum chini lo je Karbi Anglong bang ke alam je than boy hu jong se itum ke pachu ke dam tang eviction hota me nitum bange choro dun lo je media theng lo same Karbi Anglong Thomas Council mate Assam government pen eviction ke deng por ken tume choro lo ta hala so chot kali je PGR VGR along khironi long ke do ta uttar borbi long do la tum phan tame eviction claim nang ji bu bangke pulo la so joine si patumi bange nitum bange chesong lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pithuji pulotane nitum Karbi lo charle song bangke lage comment ni da khron gelo athema chini lo je nitum ke methang Karbi akhe borbi long do la tum phan tame eviction claim nang ji bu bangke pulo la so joine si patumi bange nitum bange chesong lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pithuji pulotane nitum Karbi lo charle song bangke lage comment ni da khron gelo athema chini lo je nitum ke methang Karbi akhe tum KSA pulotang de Karbi akhe long phansi kar jabdum lo jasemet ke kheyam or bunglo kopine Karbi lo charle kopine Karbi akhe bang ke na hok thitam lo pulotang nil tum hin bang ese chepa do dun polage la son thak si budget assembly long do bo ma du tame je VGR PGR along le long ke do tum hata pata pipon po po jok si alang li pending jelo tang de hala so video nal dum thek long lo mene Karbi Anglong pen angtan PGR VGR phansi long le pata pipon po pu ke hala da chief minister same ningje je joine si nitum bange mahu promotion lo la so kachini ji phansi nitum bange jasemet pet press meet long pulo je la so long le bange Karbi Anglong long le ningje bo du le ko son si la PGR VGR long le long pata pipon po joine si nitum mahin bang tame chedon nunde la lo la son bange pendo chulang je alang li nitum hanang pulo je methang self style se claimer KSA da ka che krong bori KSA president bo che krong bori pusi puro la bangke nitum ka che krong bori pula pukali je nilitum bustame hala bangso 2018 naning kana du aniltum Central Committee Steering Committee do hala da 32 members do 32 members ang bon sin 2/3 majority lang hala so ke lang ban si kupuma ka chedon desi hala da bang si lang lo je ni tum bang si ka chedon ong mana hola so ni lip same Central Committee lo members chola members do nil tum same ke thek kere penan ke charli tum dolo tang de alang jong si ke chok che de nil tum tame alang li hin ke abe do dun de si alang li la puso na karbok pon ke nil tum alang li ake hai MLA dorsing rong hang phan nil tum pen pin rem lo la puso mon phi alang li nije je dai phansi nil tum hin pen churing lo lanjo takali alang li inut MLA selo MLA pulo tang de itum rat tum si pahai lo je alang li inut thek se reset ba khe phan kam claim pi pon bon pusi nil tum tame cho pahai lo rat tum che to dum je te alang li kopi alam si nije lo te alang li sila ke unparliamentary vote ka nije lo lagi
alang li inut MLA sele koson si je bhong ji ma po lam kan ninje halo nal tu mun thik da tha alang li ninje ke je bhong ji te arni thik da nang pu si ki pu je bhong itu ma je bhong itu pulo dang de arni ji thik da si ke me pu la inut MLA or adur la poson lo ma lam ninje ning alang li la puson jo takali je kapre ka long tame alang li lam ki klang do tame nil tunge KSA tunge je kapre political party phan ke sorsar pula puson ave de komane congress party puno BJP puno SDC mo APHLC puno nitum komane madu political party phana tum sorsar se tame